dusomerera ijambo ry'Imana. Mariko ariko uriya mugabo yaturirimbiye yemwe. Uyu mugabo araririmbye numva ko mutwe hamera neza nukuri. Ubundi abaririmbye reka nze mbafasha. Mwebwe mugira amakosa muzamugira babatumira kuririmba mwamara mukatubwira ngo turirimbe. Mwaje muje kuririmba none kandi ngo nituririmbe. Hari awaduhamagaye kuririmba natwe. Simubirika ubunje gasindirimba bampamagaye kubwiriza ngiye kubwiriza kandi awe mbwira ngo nazamfashe muze muririmba mwenyine nitumererwa neza duhaguruke. Finibyo ikindi muzamukosha timukazamubwira abantu b'abagabo bangana gutya ngo duhaguruke guteze. Muze mureka Yesu Kristo duhagurutse twenyine. Mureke kutubwira ngo duhaguruke. Niduhaguruka muzagira ngo duhagurutse kubera ko mwavuze ngo duhaguruke. Muzarike muririmbe ni mumara kuririmba indirimbo mwamuririmba ziduhagurutse turamye twese. Nakari gaciyemo nyine kugira ngo tuzatugorora ibintu bise nka byiza. Se nkabyo byiza kugorora nyine kugorora ngingo ariko nyine. Mariko 14 murongo wa 54. Ariko esavuye uriya waririmbye indirimbo zo gushima. Njewe ga niho nasigaye. Abandi mwese mwaririmbye Imana baheze umugisha mwagize neza. Mwakoze kabisa. Fitaho nasigaye njewe. Ningaho niho narasiwe. Wagize neza wa. Siriya ndirimbo ni za kera ziriya. Zigira amavensi n'amavensi arya. Zikagira amavensi. Mwebwe ingorane kandi mufite. Mwe mukutuzanira agace kasa n'iryinyo ngo tukaririmbe tukagire iminota 40. Uko umuntu ndiyoroha yeme. Ijambo rimwe twuririmba iminota 40 ntituruhe. Mwarebye Bibiliya yiyuzuye amagambo. Muze munyorosha umurongo. Musubire munyorosha ubundi. Muri kakanduka. Ndiko ndibuka abantu bamwe bakera nibo bageze baririmba kukaririmbo kamwe bakagumaho bakavuza umukunga. Muzoreke. Mushake. Muze mwongeraho dutatu. Nimba mwumvise murumva. Hari wahabonye ngo asurya nshuti yanje zisoma. Soma. B. Wasoma. Agwe mikrofone usome. Twari tuvuganye Mariko 14:54. Haravuga ngo Petero amukurikira arenga hinguka agera no mu rugo rw'umutambyi mukuru yicarana n'abagaragu yota umuriro. Rekera gutyo. Hari wisomo itorero rifite ariko nasambye umushumba mukuru ndamubwira ngo nanorohereze soza isomo twatangizanije. Ndamushimira ko yabinemereye. Imana imuheze umugisha kubera ko uyu mwaka bafite isomo rivuga ngo gusibura amariba ngira ngo cyangwa iriba. Gusibura amariba. Nusiburaga azasibura habanje kwimbwa. Buriya hasiburwa icyari cyarabayeho kigasiba. Munishi yaririmbye indirimbo imwe aravuga ngo moto ule wa kwanza. Moto ule Yesu aliyenipa mimi sitauzima. Hari abantu batigeze umuriro ukundaco bokwasa kuko nta wigeze kwaka. Twarimo turaganira hejuru y'indwara Petero yarwaye kandi azirwara akurikiye Yesu.
buriya indwara, hariho indwara zikira, hariho n'izindi ndwara zidakira. Hariho indwara zandukira, hakaba n'indwara zitandukira. Hariho indwara zigaragara, hakaba n'indwara zitagaragara. Hari no kurwara ukamenya ko urwaye, hakaba no kurwara ntumenye ko urwaye. Indwara y'umubiri ninto kusumba indwara yo mu mutima. Dufite ikibazo gikomeye abantu kurwarira aho bakagombye gukirya. Kubera indwara zandukira tibaza bahajana umuntu muzima, bahajyana abarwaye nyine. Niyo bahajyanye undi muntu wajya hategerezwa kuba hariho ibintu byo kwikingira kugira ngo irya ndwara itamufata. Ubundi hano ni mu ivuriro, hano ni mu bitaro, hano ni mu bukiriro, hano tuza dupfuye tukaba bazima. Ibirababaje abantu kuza bagapfira mu nzu y'Imana, kandi biriho. Twavuze indwara zitatu. Indwara ya simbisobanura byo twarabivuganye. Indwara ya mbere twavuze ko Petero yari yiringiye kwiyemera. Indwara ya kabiri twavuze yarwaye yari yo kwitwaza kutaba maso, tiyabaye maso, kandi iyo ndwara irahari, twarabisobanuye. Indwara ya gatatu twavuze ko yarwaye indwara yo gukoresha intwaro z'umubiri. Tugiye ku ndwara ya kane. Indwara ya kane ngira ngo niko byari bimeze. Abanditse naho twagarukiye. Ari ahantu yaririmbye ya ndirimbo yavuze ngo iyi nzira igize gute, inzira yimaze kuramba. Inzira yarambye ngo imare kuramba. Mana sinzi nimba biza kunshobokera, ndaza gusaba abashumba, ndaza gukora akantu kamwe, ariko ni isomo sakumwuka. Nta kantu twageze dukora turi abanyeshuri. Nimunemerera ndagakora, nimara ndagakura mu isomo. Indwara ya kane Petero yarwaye ikomeye. Petero w'igihangange, Petero wabwiye Yesu ngo nubwo abana. Petero ariko Petero muramuzi. Petero wabwiye Yesu ngo nemerera nanjye ngendere hejuru y'amazi. Petero akagendera hejuru y'amazi, ariko akarwara. Bibiliya yavuze ngo indwara ya kane iravuga ngo yakurikiye Yesu yamusize. Gukurikira Yesu, igiswahili kiravuga ngo akamufuata kwa mbali. Ndaza kubisobanura murabisanga muri Bibiliya. Petero yagendanye na Yesu, Petero yabanye na Yesu, Petero yavuganye na Yesu, Petero yaganiriye na Yesu, Petero yasabanye na Yesu. Yageze ahantu hamwe ngo ahagere, bagendana kure na Yesu. Yesu aramusiga. Ndabisobanura neza, urabyumva kandi bikuriho. Wewe mwibuke ko ari yavuze, aravuga ngo nubwo abandi bogira gute, nubwo abandi bohemuka bakakuva, jewe turi kumwe. Je sinugo, je uranzi tuzi ngo amare gufata Yesu, amaze kumufata neza bamufashe neza, nibwo batandukanye. Ndaza kubabwira iyo umuntu yakurikiye Yesu ari kure
iyo uvugana na Yesu ari kure, iyo usenga Yesu ari kure, iyo uririmba Yesu ari kure, iyo uramya Yesu ari kure, iyo utamba Yesu ari kure, iyo utanga amaturo Yesu ari kure, iyo utanga icacumi Yesu ari kure. Birashoboka, birashoboka. Ega gico kibazo dufite. Hariho umwanditsi wavuze ngo ese ngo abantu baba baririmba gutya hano batamba, ngo ese ngo ni gute twomenya ngo baba baririmba mu mwuka n'ababa baririmba mu mubiri? Asubiza ikibazo aravuga ngo bimenya abantu babiri, bimenya Imana bikamenya na nyirawe, nyire bwite. Kurya muzamunda twatubwira gutya, kurya umuntu azayimenya ko hayagenda gusa kurikira abandi, kuko umutima wo mutima ndawuze utinya, uzukubwira ngo gumu bakurikire hako ntagihinduka. Ukuri kure, uri kure. Ako nasome Bibiliya ndatanga, nasomira ijambo ndatanga, nasome ijambo ry'Imana. Nasanze abantu benshi, umubare mwinshi wakurikiye Yesu uko Yesu arenga, nabo bagahinduka. Tibaretse, tibahagaze, oya, tibicaye, tibaryamye, oya, tibasinziri, bari maso, bamukurikiye ariko yarenga, nabo bagahinduka, yarenga nabo bagahinduka. Kandi buriya umuntu mwicaranye, kuvugana n'umuntu mwicaranye tibingana no kuvugana n'umuntu uri ku muhanda. Ko birumvikana? Umuntu uri ku muhanda n'ibyaha yakora ntiwamenye ibyaha yakora, ariko umuntu mwicaranye gutya biroroshe kumubona. Hariho abaririmbyi bari mu kuririmba bari kure, hariho abatamba bari kure, hariho abavuga butumwa bari kure, hariho abanyamasengesho bari kure, hariho abahanuzi bari kure, hariho abakozi b'Imana bari kure, bakurikira Yesu bari kure. Utese gute? Gute? Birashoboka. Dusome Bibiliya. Sankunda kwitwaza Bibiliya. Matayo 15 n'umurongo w'8, nidushaka turagera ku 9. Matayo 15 umurongo wa 8 haravuga ngo ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Ese ariko iyo nimba ari ijambo ry'Imana nanditse, hariho ijambo size kandi niryo mpa kuri 7, kuri 7 hatangira gute? 7 naho 7 haravuga ngo mwandyarya mwe, niko mwandyarya ariko simwe mbambwira ko ndabwira nyine ziriya ndyarya, ziriya nizo mbambwira, ziriya ubundi ndandyarya ziba hanze. Hoya ziba hanze gute? Kandi ariko kazi kabo indyarya ziba hanze. Umuntu ari muri service yiwe wamubwira ngo karayikoramo nabi, woje kugasanga ubundi indyarya ziba hanze. None se indyarya iri hanze woyita ngo ni indyarya iri mu kazi? Indyarya ziba hanze biremewe, ni job yabo, kandi saba babwira ngo ni sawa. Ako Yesu niwe wari wa mbere. Iyo ngorana na Yesu mba narakoze udutendo twinshi. Kubera iki? Yesu niwe mugabo nabonye utageze uryo muntu. Yigeze gutuma intumwa aravuga ngo babwire ngo yambwebwe Herode. Herode ga yari umwana, yamamwita imbwebwe. Ariko Yesu tituragushikira, ay kabisa twashari nyuma ndi mu kugerageza ngo ndatera intambwe wapi? Mubwire yambwebwe uwo mwuka yeme, ariko urakomeye. Ese turi kumwe? Yesu yageze abwira abantu gutya kinaganaga macho kwa macho,
akabwira ngo mwandyarya iki niko yagaza abwira abafarisayo abantu bakomeye bize bibikenya biza amategeko mwandyarya kandi bakama bahwera ako yagiraga imbaraga ye zitegeko kandi wageze upfuna ngo aramusubiza bageze mama bahwera akusi ako Imana yatubwiriye neza natwe ikaba nkiduhonja aho bene urwo rubaraga teke kuzita imbaraga ko ndabona izo dufite nizo ako akaza ngi sinzi ko ese turi kumwe soma aravuga ngo mwandyarya mwe Yesaya hano ibyanyu neza kera abihanura gute aravuga ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo iba kure wako mbali na mimi wamenifuata kwa mbali inza ndenga bagahinguka imitima yabo ariko iminwa yo habaye iririmbuza ugira ngo none mwandyarya mwe free copes melega bashimisha Imana iminwa baratamba barasenga barahanura ariko imitima yabo iri kure ibyo bavuga ntibasa nabyo Israeli ntabwo bigeze bava mu nzu y'Imana Israeli ntabwo bigeze bareka Imana ngo bama bayireka ibyo babikoreraga mu nzu y'Imana kubera yuko Imana izisoma mu mutima iriya data wa twese uri mu ijuru akabona iriya librikanime ya la free beginner ngo akareba mu mitima ngo arabitegeza aravuga ati muri ndyarya muzamunshima muzamuririmba ariko imitima iri kure ati tutabigira isesemi y'ibyaha Petro akamufuata kwa mbali ndaza kubabwira consequence yaje kumubaho kubera ko Yesu yari arenga nawe agahinduka ndaza kubabwira icyakurikiye tuzoyoberana two kuyoberwa gute iteka ryose indyarya imitima yabo iba kure n'Imana iba kure ariko ndi wopfa warabima indyarya wose ugira gute yababa indyarya nizo nibo bihume byahumiye Imana indyarya yo kwica ikubira ngo uri inshuti mama ndyarya well ndyarya ese ko birumvikana mitima tuyizanira Imana mureke imitima yegera Imana mureke imitima yegera Imana imitima yacu mwavuga ngo amen mwavuga ngo haleluya imitima yacu tuyegereze Imana ituvumerere Imana ndizivumerere umutima uri kure Imana izivumerere umutima uyegereye uri hafi yayo niwe izivumerera kuvumera kuvumera murabizi basha abana bato murabizi kuvumera ni gute murabizi ko mupfa kwikiriza gusa ibyo mutazi nuko niko muzamumera kuvumera inka ni izivumerera inyana iyi inka yabonaga inyana izivumera ngo apana kwabira yabira ngo kubera ibyishimo kubera ko ari inka ntibone kugira imbabazi zayishe kazivumerera inyana ngo nuko niko Imana data zitugira abafite imitima yegereye kavumera Imana izituvumerera kandi kuvumererwa n'Imana iyo ya mbere wisi yo kuvumerera ejo ariko akakwereka Imana nizi kuvumera reka nsome ikindi cyanditswe
ndabaha ibyanditswe ndimubwire ngo ni ese wari wasomye umurongo wa 7 gusa? Ego manuka nanone hepfo turebe. Nasomye n'uwa 8 naringeze ku wa 9. Soma uwa 9 tusoreze. Uwa 9 uravuga ngo bansengera ubusa. Bagira gute? Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Yari kwababwira ngo bazamusengera ubusa. Baza yari amategeko yabo gusa. Baza bansengera ubusa. Gusa wewe nturimo ariko nyine urimo. Ako ndiyo yobura se. Kuragira muri abantu bose twovundura twogira nyine barya bazaberekwa bagira impano ya Yesu yo kwerekwa. Ako ime namwe bati timucerekwa neza. Timucerekwa neza uko mvuze suko utavugana n'Imana. Nigeze kubona igihe kimwe dutaramye na Kamunda. Kamunda hari abantu bamuzi nk'umusaza. Kabunda nigeze kumutumira na hari Rwamagana. Yamabwira umuntu umwe ngo nasohoka. Sohoka wewe. Sohoka. Ndamwandi nyabuni hangane. Atreka. Sohoka tubise dusenge. Tamwe hana none umuntu akoresheje impano yiwe neza. Uri umugabo Kabunda. None ako sembuze ngo babiruka hako nyine nunanirwa guhinduka uba ugenge ega n'ubundi uzudutukisha bakagira ngo none iyo twadutamba nawe ugapfa kuguruka hano uri umunyandege njewe mudaherana sinigeze ndambana n'utuntu dupfuye amatwi no nageze nakicanje gisirimba abantu babizi nageze nakicanje gisirimba kavuga ntingiye gutama njenyine handiyagira umuntu uja kumva ribishiriza kubera ko mbanzi ko harimo umwuka wa Yesu Kristo abandi nabo kuza gucangana muze gucangana hano nyuma yanje nibyo niko kwiza twarivanze ngo tumare kwivanga ibintu ntibyasobanuka nicyo bituma Yesu yagize abwira abantu akababwira ngo wewe sema haleluya n'ukuri ko bimeze muze mubwira abantu inziginke mureke kubabwira ngo babonye buruse mureke nabyo ni byiza si bibi oya kubwira umuntu ngo aronse promotion haleluya kubwira umuntu ngo agiye kuzamurwa Imana ishimwe kubwira umuntu ngo asawa nimwabwire n'integenke n'iki Imana yabashiriyeho mubabwire ngo Imana yavuze ngo nudahindura ibi nudahindura ibuzabona abasore bose n'aba bakobwa bose atagira uje kuvuga ngo pastor karadushinsha ngo ari byo yatubonyemo hari byo nababonyemo nyine Yesu Kristo karababona pananje n'ijambo ko rirabasuzuma uri hafi y'Imana akarimbo kamagize baririmba kugendana na Yesu nibanga rikomeye kugendana na Yesu nibanga rihambaye nibanga haleluya tiwogendana na Yesu gutya indambwe kuyindi ndambwe n'ukuri pima ngo numara ukore gutyo numara use gutyo numara uvuge gutyo kibikunda nyabona Yeremiya 12 umurongo wa 2 twiruke Yeremiya 12 umurongo wa 2 uravuga ngo warabateye bashora imizi aho barakura ndetse bera imbuto yewe barakora ndetse ngo bera imbuto aho baguhoza ku rurimi ariko ukaba kure y'imitima yabo ariko ni gitangaza mureke mereka murebe mwumvira ijambo neza mwumva ko cyo nshaka kurisobanura ese turi kumwe mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 haravuga ngo ngize imbuto ziki z'umwuka wera siko bibiri sivuga
imbuto z'umwuka wera bigatangira ngo urukundo ibyishimo siko birivuga aba bantu uri kuranga ko bararirimba batishimye uwo bareba yibona ko mutishimye kikada yavuze ngo beriki imbuto bera imbuto ngo ariko ngo baguhoza ku rurimi ariko wowe wite kuranzi uranduzi ugerageza umutima wanjye uko ukumereye kandi bo ubakurure nk'intama zigiye kubagwa ubarindize umunsi w'icyorezo. Imbuto urebye abantu bararirimba urebye abantu barihangana ariko ngo baguhoza kuki ku rurimi bene iri jambo kandi awuze unatanga haleluya riza risa naho ribangame Ezekiel mirongo itatu na gatatu n'umurongo wa 31 Ezekiel 33 umurongo wa 31 na 31 haravuga ngo maze bakagusenga nk'uko rubanda ruza bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye kandi bakumva amagambo yawe ariko ntabwo bayakurikiza kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi nyamara umutima wabo ukurikira inyungu yabo ariko iri jambo nimumva uburyo risobanutse duhere kuri point 1 rimwe kabiri gatatu tugenzure none mureke nitonde gato tugenzure turebe ese itorero risagute muri biriya bisomwa ntabyo mwe mubona mwebwe mwari mwitegereza mukagenzura buri muntu wese akagenzura ibyo biriya bintu Ezekiel ubundi Ezekiel ndaza kwagera hari Imana ngo yigeze gushaka umuntu umwe gusa umwe muri Isiraheli umwe ngo uhagarara mu cyuho kugira ngo atarimbura Isiraheli ngo atabamana ashakisha umuntu umwe muri Isiraheli ngo aramubura umuntu umwe abagabo bari bahari abagore bari bahari abahungu n'abakobwa bari bahari abavuga butumwa bari bahari abanyamasengesho bari bahari abahanuzi bari bahari abatanzi bari bahari abayobozi b'ibihugu bari bahari ba ministre n'abapre bari bahari Imana iravuga ngo ndashaka umuntu umwe gusa umbagarara imbere ngo abitegereze abona bari kure wamemfuata kwa mbali nagahinda ko baraka byo babiteye umubabaro gukurikira Imana tugakurikira Yesu yazarenga tukabona guhinguka nico gituma uyu mwanditsi yavuze hasome wumve dukurikirana ijambo rimwe haravuga ngo maze bakagusenga nk'uko rubanda ruza ntimwaje gusenga se mwese nditwaje aho ico ni kimwe icakabiri bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye ariko ko murabona uburyo twipanze neza n'Imana data yatanze intebe nziza ariko mukomere Imana amashe kuntu mwegamiye neza nubu nabona ngo niko bageze bagira kunyine twicaye uko kurabona kuntu tuberewe ce nta muntu wa uryo ndwara mwese ko murandeba nuko niko Isiraheli bageze bicara aho kandi bakumva amagambo yawe kandi bakumva iki ukundi muhamwumva komeza irindi kandi bakumva amagambo yawe ariko bakagira gute ntabwo bayakurikiza nubwo tuzovuga tugasobanura Mana yumishurwe abantu ngiki kintu cyatunaniye kumva turumva ariko gukurikiza iki ijambo ry'Imana rivuga nico kibazo
noneho mu rusengero turaririmba ariko turatamba twariko tuguruka ye bamwe bakaza baca mu madirisha kubera umunezero turaririmba nko kure nyine muhamusimba nanje nari nkiri umusore wogira ngo ese ndashaje ndakuze urenze imyaka 50 surupfu gusa umuntu ategereje hari kindi noneho turi muri moto Pastor Zakaria semagagara raguruka manze muhagarare turahagarara arabona ntimubona abasore bose kubangana bose bazabibi icacu bose bazabibi icacu kibaza batanga icacu mwese aho gaturi imbere icuya cyaturenze amashati yahwereye warangiza aratubwira ati mukomeze kuririmba hari waririmbye niko basha muzamugitanga bajya bari kubasimba hano oya muzamugitanga ndababaza umudiho gusa hanyuma hari abigeze kuntumira nje kubwiriza ngo bagure ngo batanga amafaranga yo kubaka urusengero abasore batatu bari bicaye imbere yanje mbaza umwe siyo telefone ufite wayiguza ngaha ngo barayimuhaye ku mafaranga ngaha ngo $600 mbaza wa kabiri wewe ngo wayiguze $300 mbaza wa gatatu wewe ngo wayiguze $100 okay hano ko murubakate muzishire hariya muzishire hariya zose kwizo ko ari zitatu arizo duheraho barazitanze harizo batanze imigeri gusa bari batumaze twari dupfuye n'Imana yo mwinjuru yadutabaye imigeri basimbye bayitera gutya bakagira gutya muzitanga tibazitanze mitimiri kure wamefuata Yesu kwa mbali baramukurikiye ntibarareka barakomeje urugendo ese ko turumvikana bari inyuma ya Yesu gusa ko baramukurikira ntibarareka tibagiye mu kabari tibagiye mu busambanyi barakomeje gusa baramukurikiye ariko imitima yabo iri kure Ezekiel 20:30 mbone kuja kuri ese turi kumwe ese ko birumvikana nguko umuntu yotera haleluya cyangwa ndi meze nka neza ko birashaka nko kuvugira ko kubiha umuntu yozabona ibihumbi 5 ibihumbi 10 ibihumbi 15 byo kuja gutwikwa mu mutwe akicara muri kasike kandi yema abantu baza no mwijuru bazajayo umuntu yo kwicara muri kasike ya kumuriro ese muzamara umwanya ungana gute ariko mugira amagara n'ukuri kw'Imana muri bitangaza mwebwe mwona amashaba no mwijuru mwogenda n'amaguru kasike ariko muzikura kura uzico mvugiye umuntu uzabona ibihumbi 15 ibihumbi 5 zo kuja muri salo yaje mugora mu sengero akabura icyo atanga akaza n'umutwe avuyeyo ibihumbi 15 baje gutura tatu umutima uri kure kuratuzanira umutwe ngo tubwire gute tuwigisha utazawumva shise n'ukuri kw'Imana isuko tuzagira duteyeme nimona ziriya za surprise ziriya zirahenze isi tizihenze basha cyane zirahenze izi tugira ngo akanduguza kapamba gapfuye amatwi ngo gopfa kuyibona
mwiza kandi muraberewe n'ukuri kw'Imana mumeze neza pe kandi aho sinkabije nico cyatumye mbarebaga na uniforme nanjye mbona mwipanze neza ntagize neza nta kintu niba abakristo twatujana mu ijuru niba ari ihene niba ari inkoko niba ari intama niba ari inka ni sije no muri sindi mu kubimenya iyo twari tubaruzi ko turabajanaye ese mwebwe muri mu kubona turi ese turabashoreye ese turabafite ubundi washobora umuntu wakusamenyo yose 32 wamushobora gute atari umwuka wa Yesu Kristo umwikije hasi akegera Imana cyamara kwegera Imana azayoroha umuntu wegereye Imana uzumura ngo nagire gutya akagira gutya gira gutya akagira gutya wamwira agira gutya akagira gutya nawe utegereye Yesu umutima uri kure yo kumena mbaye ese turi kumwe hariho indirimbo imwe bazabaririmba nilikwenda mbali sana kafuata njia mbaya Yesu Bella pili katika haleluya iyi ndirimbo yanishe turayisubiramo nimekwenda mbali sana nikafuata njia mbaya yewe twarayobye twaribagiwe twataye inzira Yesu Kristo aradusize ko turamukurikira ari kure niyo mpamvu tutumva ijambo ry'Imana niyo mpamvu tudahima heze mbona abantu bashima Imana shoma akagwa ashima Imana ngo koko akiri mu gakiza yambaye nka data kurashima Imana ko kiri mu gakiza wari ufite imigambi yo kukavamo no uzikuna kisuba kwashima Imana ngo kwagihagaze neza none ugihagaze uko nguko n'ubundi hagaze nabi ntugire ngo hagaze ne kweri kabi ngo ariko arashima Imana ngo kwagihagaze neza muri Kristo wavuye wari wabaye nkuvamo ese turi kumwe ko birumvikana twoha Imana icubahiro haleluya nkuko mwumvise uko mvuze nari mvuze gute kubera kutaba tayari simwe gamvuze mwenyine niriye nyuma duha Imana icubahiro muyaza zamura yumbisha kurazamura kumwe kandi wo guhindura kumwe wowe barahanga namara nkamana atura nkavuga ndi igumarira uko kuboko kumwuga so kufite womerwa neza doheza Imana icubahiro rero ariko ureka kundi mukaza muzana amafyeri mu rusengero tuvuze ngo Imana tukagire ukuntu kuva bisobanura keretse ari ibindi ufite aho nimba ntavyo haleluya sema haleluya sema haleluya Bibiliya ivuga ngo tumwegere haleluya twegere Imana ngo nayo izatwegera triple kalemenia tumwegere ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi ngo ariko ku Mana ryagize gute ryaratoranijwe baravuga ngo wisunze ifura ngo izimusiga iki ifuro uhagarikiwe n'ingwe ngo azavoma agira gute ashongoye amazi meza uhagarikiwe n'ingwe ubwo bwo bugira ntuzugendana na Yesu akuba kure impamvu ziguma kurarurota ibintu ngo warayirose ngo abantu bagukandagiraho ngo bariko bakuriza imisozi ngo kazubona kuragenda gutya reka se reka utembagare tiwagiye kuryama ari amafilime wari kureba reka ari yakuramira ayo mafilime ari yakuramira yakanyombye no sekumza wewe usoreje kureba filime z'abantu bakina nyine bakinye nizuru soreje ngo turabicaga igice cya gatatu uko n'umugore ga n'umugabo bombi ngo kandi ngo tugiye kugera kuri
ngo nani ngo kurya yavuze ako ni abantu bazamafata bagafata filime bakananirwa no gufata icanditswe kimwe. Ese murahari? Urahari konda ko timubona uko kera nyine nageze mbagurutse umuntu w'amanti mbwira icanditswe cyagufashije kandi uvuga igice uvuge n'isura uvuge nuko kiba uko twobaza hano twobona umwe cyangwa tukamubura kandi aho ndakiranutse muzamuhwerera hano ngo nkuriya mpasiteri nawe ngo agira amakosa ngo gukoza umuntu isoni ngukoje isoni je kubaza icanditswe uko ngukoje isoni yeme akanona rakumwe n'ukuri kino ari mu rusengero azaye iminsi yose agize imyaka 18 20 yarakije ngo namukoje isoni ngukoje isoni ngo nkubwiye ngo uvuga icanditswe kimwe kigufasha uvuga igice ni verse uvuga uko gisoma ya mbega abakristo dushoreye we mw'abakristo mwakwegereye Imana kwigira imbabazi ndakibazigira abantu bo guhunga umuntu azakusha kantu kamwe umuntu akamaguta ngo nubundi ngo niko twatuze ngo se yakize ryari. Imana ntizibaza ibyo igihe wakize izibimenya abantu batarabimenya bashaka ntibabimenya ariko izibimenya mwegere niba shake bakurebere muri rya nshusho bazavuga ngo twebwe ntawo byemera ibyiwe babyemera ibyawe se baraguhamagaye ibi byabo biremewe se byabo ntibabyemera ibyabo we ninde ubyemera wewe ninde wari wabikubwira ninde wari wakubwira ko ibyawe wabyemera ninde muri amuntu ngonza mureba ngo sinza nemera ubukristo bwe wemera ubwande ubwawe wewe nibande babwemera uzobanza ubaza makuru ubaza uteseme ukumuza mumbona gute hari umuntu wari wabasa gutyo muzobaze niko kwiza. Ubushize nigeze kugira abakristo hariya nakoreye i Burundi ndababwira ndabandikira kandi ko ndababwira se ubu bavuze ngo mudaheranwa yapfuye bakavuga bakambika ngo napfuye hanyuma umuntu akaguhagurusa ngo ngahevuka ndababwira ngo umuntu yandika ibintu bitanu kandi uwandika ibitari byo Imana izamubaze muze muvugana n'intege nkeya aho mwambonanye intege nke baranditse umudamu mwabari wumbwira ikintu ndamwemera ndamwe Anita uri umugore w'igitangaza urambwiye kabisa pe n'abandi bavuze ibyo bavuze ariko wewe wambwiye narambwira ngo teka mbyihorere ariko yambwiye nyine ibintu byiza arambwira ati pasiteri wewe warakishishwe inza nkure atariko uzurakara yavuze mu kirundi aravuga ngo urakara wewe ariko avuga ikintu aravuga ngo kubera uko gukara yagaza atinda kuja gusenga agatinda muri dushe akaba kandi ari umudiyakre namaze uzutinda he ngo kubera dushe okay uzumbwira winjiye muri dushe tuvugana uzugumana telefone kama muhamagara Anita gira vuba amasaha yagize vuba nyaruka vuba urahejeje ati ndahejeje isige vuba apana ibintu byo gutinda na umugabo yaricaye aranshimira arambwira ngo iki kintu ngo cyari kigiye kudusenyera kubera ko tsadufatana gahunda kagenda kamusiga n'imodoka akansanga cyangwa na murinda kagenda nakomeretse atari ko pasite ikintu nkoreye unkuriye ugashira umudamu ku murongo none ndamukosora arakira aba muzima ariko kubera ko yabimbwiye umuntu yoja muri dusha akagira amasaha abiri ugira ngo uzana undi mubiri se ubundi se ayo masaha abiri nusohoka ninde kureba haba n'uyu ngeretse umugabo haba n'abana bawe ndi baza bakureba wambaye umubiri umwenda barakureba gute bazi nuko woze haho keretse kiza kibwira abantu ko umuntu yagize nuko bayiteye agaparfe nikako kaza kagira kamota nyine waca ku muntu kumva karagise ariko ubundi se katahi guciyeho wamenya ko umuntu yoze haba nugo wogira ukwezi aho boza kubimenyera nyine biba byabaye nabi nawe kurabyumva
ariko mu minsi ya mbere ntawo bimenye ntawuzu ariko nigitangaza n'ukuri reka nsinza mbabwira uku nyine ndangorane za wambara neza reka gutinda kuri ibyo bireke kubitindaho ngwino utinde mu nzu y'Imana tugasenga saa 3 zuzuye umuntu akaza kinagira nk'imfisi y'intama uko ni saa 4 n'igice karaza teze ko wakereje niki ngo bari bakiyabaramye tibikureba we byo kuramya gusa kubera umutima uri kuri ngo we ngo kuramya ati kumureba nuko ni kubwana bwawe buzamera buzama bugwingira ibwo buzoza buza bagiye gusohoka reka dusome Itangiriro 5:21 iruke vuba aho ndaharetse muri Ezekiel naharetse 5:21 Itangiriro 5:21 haravuga ngo Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela nuko 24 haravuga ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Imana Henoki yagendanye n'Imana paparpa. Imana ngwireba Henoki ikamureba mu gitondo, ikamureba saa 3, ikamureba saa 4, ikamureba saa 5, ikamureba saa 6 kugeza saa 12. Imana iyayireba Henoki bahaye bagendana. Bwaca nijoro Imana ikareba Henoki uburyo yaryamye, akaryama ni yasenze. Imana iramwitegereza. Yembe naratenge iri jambo ryanje y'ubwo. Imana ngwireba gutya indambuko za iramwitegereza, iravuga ngo sha uri umugabo. Kubera umwuzure ugiye kuba sino kureka ngo uhure n'umwuzure, zamuka. Hega nico yamurinze, yamuhungishije umwuzure. Hamatiza turi umugabo uri gitangaza. Umuntu yogendana n'undi akamureba intambwe ku yindi imyaka magana agahibura akabura n'ikintu. Ese bo kibura? Hano hatera haleluya. Nari nshaka nko kuzana nkabyiza yebe. Kugendana n'Imana, Imana isikwemera, ikakwemera ikavuga ngo biriya bigera ku bandi n'ukuri ntibizakugeraho. Biriya bizakora ku bandi ntibizagukoraho. Biriya biteye ubwoba abandi ntibizagutera ubwoba. Biriya ese turi kumwe? Twavuga ngo amen. Wagendana n'Imana. Icyanditswe cyanyuma. Urwandiko Petero Paulo yandikiye urwandiko rwa Petero wa mbere ibice 2:3. Ibindi bisigaye ndabisoma gusa. Hano hari hakomeye. Urwandiko rwa Petero wa mbere ibice 2:3 no kuri 4. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 haravuga ngo ahubwo wiwe imbere ahubwo ube urwandiko rwa mbere urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo cya 3 umurongo wa igice cya 2 murambabarira igice cya 2 umurongo wa 3 igice cya 2 umurongo wa 3 haravuga ngo niba mwarasogongeye mugasogongera mukamenya ko agira gute mukamenya yuko umwami wacu agira neza nimumwegere niwe buye niba twaramusogongeye akatugeramo, niba twarasogongeye akaba twicayemo, niba twarasogongeye neza tukamenya ko agira neza, tumwegere. Ese birumvikanye? Tumwegere. Mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo nubwo dusana bakabakaba ngo dusana bakabakaba ngo ariko ntari kure ngo uyu muntu uwo ari we wese. Ese birumvikanye? Nubwo dusana bakabakaba baba kubita hirya no hino, ariko arandika aravuga ngo ntaba kure y'umuntu uwo ari we wese. Imana ntiba hafi ya pastori, Imana ntiba hafi ya bishop gusa, Imana ntiba hafi y'abavuga butumwa gusa, Imana ntiba hafi y'abaririmbyi gusa, Imana ntiba hafi y'abasenzi gusa, Imana iba hafi ya buri muntu wese. Nubwo dusana bagize gute n'abakabakaba, mwegere gusa.
indwara ya gatanu yicaranye n'abanzi ba Yesu ngo ave kubera kugendera kure kamagashika ka Petero kamakicarana hamwe n'abanzi ba Yesu. Mwumva amapepo ntubona kuriya iyo umuntu ari kure azayicarana n'abahabatuka pasiteri we kandi akazamasega ngo reka ndakubwira n'ibindi nje niho usengera itu usengera ariko ese ko birumvikana kubera ko ari kure umutima uri kure iriya Petero ntiyamenye amakuru ntiyari kwamenya ibyabaye ntiyamenye ibyakurikiye aragenda Yesu baramwishiza ngo bamwishize yaracicaye ngo ashika asanga abantu aba bandi bahabagambanira Yesu yamashika bicaramo ese wicaye ese uzawicarana nande ese ibyitorero iyo uza kubivuga uzubivuga uri kumwe nande ibyo abaririmbye uzubiganira wicaranye n'abandi madame arabise sinza mvuga muri bisi nta muntu nzamvugana nawe mu modoka keretse imodoka yanjye ndimo twenyine niho umuntu azamira halo we ushaka iki akambwira okay bisi nzamubwira ngo ndi mu modoka simvuga arabizi nzamubwira nawe maze kuza bazamuhamagara nkamandireke mwihorere mubwire gusa kuri mu modoka natarinda ngo tuyivemo agende nimba ruguhwera hwere ibipfu abantu b'abakristo ngo urumva ngo regeje ngo bari kwatubwira ngo hejuru yo gusenga ngo ariko njewe sinabyumvise ngo kandi president uko ari mu modoka ari kumwe n'abanzi b'Imana abantu badakunda Yesu ese turi ko birumvikana nk'abakristo mwakwihaye agaciro ayo makuru uyavugira mu modoka kubera iki nk'umutubare mu isoko vraiment ko muravuga ibyitorero mu isoko ko muravuga iby'abana b'Imana muri mu isoko ko muravuga umushumba muri mu isoko uzi impamvu uri kure njewe ngo abana amafaranga sinzamenye icyaza akora ko mutarabaza imisoro icyo izikora muzayibaze nayo muzabaze irya misoro muyibaze ngo sizikora iki uzoje kuri televiziyo ubabwira uti ndashaka kubaza ijambo hakomuzi ko abakristo aho babwiye akwime ko ari twe tukuri kugira ubwenge umwuka wa Yesu waduhaye ubwenge kuki izacu tutazatubigira ibanga ngo wisheri ngo none ngo ijya gahunda twari twapanze none gahunda yanyu mugiye kuyivugira mu modoka uzamubwira uti sheri ibintu byo guhamagarana mu modoka tubireke nta makuru yo mu modoka ejo uzayasanga hanze nurangiza uvuge ngo ese ngo ninde wayavuze ngo kandi none ngo nurya mugenzi wanje ngo none wayavuze kandi warayavuze mu modoka imodoka irakubikira umuntu umwe yigeze kumbwira ngo araje kumpa ngo agafanta ngo tuje gusangira fanta sawa kumare ndamuhamagara ntese turicara he arahambwira ndamanda hose no hicara ngo none tuje ndamubwira ngo yo ngo aho ngaho ngo ifanta yaho irahenze ngo hariya ngo twanywaga zitatu ndamwinywa ariko ndicara hariya sha kuraja kunicaza mu bucafu inze gutukisha itorero tukishita njewe ndi gitutsi cyitore ikintu agasembwa kose buriya bishop na reve agasembwa kababaho gahita kafekita itorero ryose aho bicaye hose
cyari cyubahiro ngo nugusha isuya kwari ukwirinda ubusugire bwo kugira ngo hatagira unsangaho agahita avuga ngo mugini muje kureba ngo pastor Mudaheranwa hantu yari yicaye. Naho wewe gusa naho ugeze gusa kero kaburicaye kanone ngo ko ariho bambwiye niho bakubwiye ngo niho yambiye ngo kubera inda ndende gusa ahura hasoma muri Luka 22:55 Luka nari nibagiwe muze kwasoma kwicara n'abanzi ubwo mvuze kwicarana nukugendana nugusabana mbabwiza ukuri kw'abakristo nta muntu wongambira umukristo keretse amapepo ya Satani yamuteye nta muntu wongambira umukristo wanjye nshumbye ntawe yokira nuko nyine twakize ariko umuntu yogenda ahubwo hamushizemo nk'akantu kamwe umukristo wanje kuraza kumuvugana kundi muntu wo hirya akaza kuvuga umukristo wanje nshumbye abayikoroze ariko mwebwe sibyo iyo batuvuga timuza muri resista ngo muvuge tisinzo aho twabavyariye nk'umushumba wawe nageze hari Rwamagana mbasanga umushumba aza tukaposo akamu uko ateranye uko abwirije twari muri forum y'abapastori tuma abapastori babiri ndababwira mugende nimba yarabuze ibyanditswe akabibura muri Bibiliya icyanditswe kikaba poso mumubwire areke natareka mumubwire ngo Mudaheranwa nzi kuvuga mbere yo kuvuga ubutumwa nzoza muvuga kandi nabona ndamuvuze akabona sigaje umukristo umwe mu rusengero azavuge ngo yampamagaye ikanshira mu murimo nikambana ijambo sinzoba ndi umugabo cyo ni kimwe icya kabiri ndava muri forum ubwo yari abatumiye mu giterane baza kumbwira ko yambye wamare umbarakenda bashike baramubwira bati Mudaheranwa aradutumye kandi ndibyoroshe yamababwira ngo mugende mu mubwire ngo aze ngo dusabane imbabazi ndamubwira nta mbabazi hari cyo twapfuye icyo nsaba areke aposo kure mu kanwa gusa nico nta bindi ndacu kindi dupfa nico akure mwako kantu namara kugakuramo fini termine agasubira aho yarasubiye turi abagabo twese nk'umushumba wawe hireka buriya gutuka umushumba baha bagutuka kuricarana n'abasebye itorero n'abasebye abashumba ukicara ugatuza n'abasebye abaririmbyi baturirimbira tukaramya tugahimbaza Imana ngo njewe sinza mubona ngo biriya nayigira ngo nta mwuka nawe wamaruka tsigikira uri kure wicaranye n'abanzi b'umusaraba wicaranye n'abanzi b'inzu y'Imana bahunge iruhande rwabo muri Zaburi haravuga ngo nimukicarane niki n'abakobanyi nimukicarane babwire toka Bibiliya ngo umwijima n'umucyo haleluya umwijima n'umucyo bihuriye he Beliyali n'Imana bihuriye he icyo gituma bari mu kudusuzugura itorero ndimo kakagira ega wenduru kesa warabumbwe mu matafari cyangwa isima cyangwa ukabutuye mu kirere hatari hano hasi tugenda n'amaguru twese herega ukuye na aposo njewe ntimubona haba niyo umuntu atambose hariya akavuga abashumba nabi kakantu kamwe kakaririmbyi n'ukandi kantu noku tasoni kuraza kuvuga abashumba nabi podium ngo wenda azayemera abashumba nduza wemera so iso nduza umwemera nigeze kuja muri Kenya mbandanga inyigisho ngo mare ndababwira baha batanga ibibazo umuririmbyi umwe yamabaza arabaza ngo se ngo se abapasiteri ngo iyo bacumuye ngo bazabihanira
ndamaza ntese nyoko nasuyo bakosanye turababaza aho bazabirega naho isubizo biba biri hafi namambwira pastor bantu sohora uyu muririmbi musohore ta discipline musohore mukuremo kurananirwa kubaza departement muhagarariye ukaza kubaza iby'abashumba toka mukuremo yaramusohoye aragenda cheza n'ubuyobozi mwebwe haho ndamwuka ubuhayikora l'administration nibi hayikora haho haleluya nda Bwana sifiwe tamandiko hasabye kudafite indero toka kurabaza aba pastor basabira imbabazi ishitse nono sha uzaona kono nikitangaza uzaona suki wa mavuta wewe muze mwitonda twitonde tugendane twese ega nibyo byiza yeme erega iyo mutwubashe natwe turabubaha nta muntu wo kuvuga neza ngo we ureke kumuvuga neza oya ngibe sari igipfiki werewere ntibikunda ndiwo kumva umusore w'umumama ugenda kuvuga neza ngo numara we ureke kumuvuga neza kubera ikise Yesu yaravuze ngo nkunda bagira gute habankunda ninde wari wangu ninde wari ha Yesu namara tugire siwe wabivuze ngo akunda bagira gute mudaheranwa ari njuza gukunda nibifayo ngo bipfuye aho ngaho ngo birunda aho ngaho ngo mishire mu mutima wanje nibigende ku mutima w'Imana ko ariyo yabarema ugende usebya mu muhanda nimara ngukomera amashingo haleluya wewe wabikora mwe mwabikora yeme hano yizo ushaka ko bakugirira abari byugirira abandi reka kwicarana n'abanzi bitorero bavemo kubera iki umutima wawe ni wegera Imana mubagendane ese bibange byumvikana birasobanutse bivemo rero akuri jambo naryo bibange ryumvikana umusore umwe witwa Otuko mu byakozwe n'intumwa 20 n'umurongo w'icenda yabuzi yaja none ngo akunda ibyo hanze agakunda n'ibyo mu rusengero ngo arareba aravuga ati kunguko muntu ndi yovayo wese hanze naho hazaharyoha reka nicare mu idirisha nza ndebe niriye akoima Otuko uzi ko ba Otuko buzuye mu rusengero bati abintu akareba hanze bavuga ngo amagara aratambutse ari muri nani mwirushanwa karanga iyo Mana dusengirira komeye Manchester kabali ese wicaye wewe kwa Manchester ni yuri munda kamasiba ngo Manchester ngo arakina timuriho ngo we ndaza guterana ngo kubera ko bakina ngo finale wewe uri Otuko naringize nkubwira ngo wikomera amashi kuri Otuko meno umuntu yose bamateraniro ya data watwese uri mu ijuru kuza kuramya ngo arareba ngo Manchester ngo arakina uri Otuko wicaye mu idirisha y'ivy'Imana urabikunda n'ibyo hanze urabikunda kuko aho wicaye ntiwabere uzohanuka amaherezo yawe Otuko siko byabaye yageze aho ngaho kubera